Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell is so for more news. Ebusuan for Ohini David ede expose bi about na sa expose di Ohini David nko no betimi de aba because one why na dwen say Ghana from penify omo so omo ma na eniama ekoso wa brochini me bi nkoso wa Ghana ntine ne atam di obedi omo. Na Rebecca ya 2020 yeba beto aba no Ohini David na fix the country for the say wa broni na say me be ebeje his excellence na da kwakufu ade na nya senketo akra. Ndo Ohini David attend ko eye wan penda da John Dramani Mahama no so the big expose bi aba na Ohini David ni some okay ni say ye Fantana mame eye Jomoro MP no wan penda da John Dramani Mahama the country man na sama Ohini David ake me the new evidence na me sure say sankrofo no you know they know what they know what they are doing and they have links and almost information akese information yen na yet be but sometimes e mo de so Ohini David e say omo e twempena na no obedi ma me du obeye no ho adwuma pa because on penda da John Dramani Mahama na o twempena nyem pra keto na o twen o de Ghana sika nyina na me ni papro no Ohini David say Tracy Buache na Mesbel hwe and they are dan yom timo transako na Israel na ade nsi no o de expose ya ba na busuanfo yenti ensem a Ohini David e de etodwa unua no a ka obe fili ama no na kwasi ampanyini John Mahama we because of politics are openti what the innocent children na ekwa amaniem wo wi anu asen atu agu maso di wom say the current person a John Mahama edi no Jomoro MP Jomoro MP na John Mahama atiesi no so as say wo di no twofo maami so yaso okuno yenko kan ne ho asem kakra mara. After her second circle education, she went to the US to join her elder brothers, where she studied dental hygiene, real estate, branding, and customer service. She had also studied public relations. Public relations American wants him to see an essence called the John Dramani Mahama Nankasa. Sometimes, if I'm proud, my crying out near man in Nimono, I'm going to be. Listen, John Dramani Mahama. Next time, so if I'm planning in BB, no, I cost to cook class in a while. Ya ma ho kwan no nchire obibi wo no o papa ya politician we dey akire na o mo kire politics keke we na o ho no o ye oba wasua de public relations anchire say wo pese wo san ba mu biem na wo hia vote a ye tigu wono ma hia vote free o mo ho no edi o matem se mo jimi muni mi se mo nim nyasa se mo to aba me ba next election or the next election me ba be di mo so munnim majimi ntina moto abetia me last 2020 ne 2016 no meme ye di papa mo ye moa menuanom John Mahama ejiminti Jomoro MP Dorcas went me ehunu nyansa say obi a wasua public relations no on man nchire no ma ye hu say no ye pe edoma ye boabo ma no ye cancel de kire omo ye dodo omo ye nkodi o matem ye nkoye omo sei public relations impo John Dramani Mahama nim na wakọ hye Kevin Taylor chi say di o matem eno na be ma o ma beto aba ama me mon kodi o matem di munni o matem eno be ma o ma ba beto aba ama by force akwati say as na wo Ghana fo ti ne mane ye otumi tian yensa ne ope John Mahama kwasi ampanyini no adwen kraye ye de dwen about public relations memeti ye medi watem say bia bi me hia wo vote da be na maka nchire say ye chenchire kan say oba wonne menya adwena na mache wo atena say me page na da ho no ben follow and then the first one about be PSO I deal with Jimmy for leaders. I deal with Jimmy for den leaders. Leader kwasi ampanyi dendentwe bi ti say John Dramani Mahama otumi ko hye Kevin Taylor ti say oni obi bia obekọ hyen no say adenti a wo sen aba na ye hunu say ye kro no o se di o matem ka tro me say me ba me be Johnson agu o manim we a sign of a rude person obi a omuade
obi a omfa nipa nya hwe kwan a odi judomensa fa so apart from kwase dia odi na chi ne criminality move ane ne ye nyina na ese ka ba na wo dem na judgment so dem because ma conspire se mu bu Ghana fo ada Ghana fo wo okwase ampanyini wo pa akonya ase aba be dia wo o hye nipa so medidi atem abra ukrom bole bamboy fo nkwase afo ni bi no ejimi fo ni bi no omugu bole bamboy na ye ka so omu jimi no wantimi ama omo ade papa bi a obole bamboy o mabra bo asei omo si abaye ka ye abeso aso ye niema ba be twitwitwu ye nkukuo mu e wa santimentem ama ye nsoso a wasa ende taxes ase aba be gu omo so se NDC ko na da hono mo for so ada ne no ntafo party na mo ntafo de na o masa ase no so ase mote mo ho eche mo party a ede bebre na mo kra mo yesen mo do so an yache mo do so ntafo nyina nka mo mbom ene mo nkonkote mo ayi ntafo man ya catch them from the beginning say mo nyai sa tribal move na mo so le amotrete mo sa tra asante for so and asante for na mo ye tribalist asante ni ben and e be that tribalistic move and anya bia is ba wa ba ukro mu abeka say hey wo tani na wo tibolega wa beka kire wo na wa bra bo ansi uye wo region and wa dwane aba beto an say omo na wo so wa bra bo ansi uye and wo ba ye no appearance no se ne wo ye wo ho no when the way you present yourself, no, it determines how to, address you. Your dressing determines how to address you. Send your mobile, mo fra nantwie. Where the asa nya nantwie nkwa na egum. No, I can't. Bukali munyina mun sunanche so. Sunanche so. Ana mo sunanche so no mo ya mo hye mo ye nankie. Na wo bagiro sanchema no ka kire wo se wo nyanya nyina wo tese nankie wo se kai. Me nya nankie kwasia. Wo nya nankie. Wunya nankie wande ma wusu nankie so ka kire mo se munyai ye kan ye ho se ye region ye fi ne ye be hya ase de aka bibia fa mo ho a mo dressing ne mo ne ye ne ha mo present mo ho ne se ne mo te no ne ye wose wa betena brochen fie bebre kura wa po